apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tinapa! Tinapayo dita karuba! Ay nawaw, si kamat ti lumabas iti paraangan, Mari Gracia. Ne, anya kay talakom. Tinapa, Mari Miriam. Gumatang ka man kit de. Sagmamano ngay, Mare. 50 laang, Mare. Ikanak man iti duang atado, Mare. Ang ilistampay laang, Mare. Unay kamatan, Mari Miriam. 100 laang utangam pay. Bayadak tumat laang, Mare. Danag mo na ya. Sigurado ka, Mare. Kasla saan tamat nga agko, Mare. Bayadak tumat laang. Kunak lang arudan. Ay nawaw, nakamisuot kami tanagawid anakaw. Apay, saan mo analakaw, nagitila ko matin na pa. Nagatang amin. Iso na laang. Tainutang mo't ni Mari Miriam ti 2 aset tatang. Ay, dahi ta makagapaw, no? Apay nakamisuot ka. Madanagan laang. Ang mga nudinan to bayadan. Ay, si kaki di anak ko. Sa nabalay, ta kumarim ni Miriam. Unang Ngam, anya manayin? kumarik ni Miriam ngam nagtiwid nga rod nga agbayad iti utang na tatang. Ay, nali ka nga minagpanunot iti negatibaw. Agbayad tulat ta ka day. Ay, ala, umay katagkapi ka. Nagluto akpay iti kamutay. Ay nawaw. Apaya di ka mangan adur lakay. Kit-kita anak madlatan. Sa dino tinangalami ti tinapa, bakit? Inutang ko ka ni Mari Gracia. Naimas da ito'y atin napalakay. Kasta? Wen, sigurado nga aduti ka nung ngayon na po inukwa. Ay, wun gayam. Nalipatak ngayon bagakang ka. Asana ka makaawid dito'y balayin to na alas 12. Makipanganak tulatan kada pari Mariaw. Ay, awan parikot iti day talakay. Makantapay kiti. Ituloy tanto ti agsarita kalpasan ti pananganta. Ay, anya ti araramidam dito'y parlor ko, manang Miriam. Anya kumapay. Umay kumanan ipakulay to'y buok ko bakla. Anya akulay ti kayat mo. Kitaam ano niya ti may bagay kanyak, Luis. Ay, bagay mo mat amin. Ay na, tabulaan nagpailaang ma. Ay na, wow! Uy, saan ka bulbulaan, manang Miriam? Pudno ti ibagbagak. Alangarod, kulayam iti violet to'y buok ko. Sigurado ka? Na, apayakas na ti reaksyon mo ngay bakla. Saan ka di akinunam itay abagay ko amin akulor? Ay, kwa? Ay, agtugaw ka nga roden. Siya kon, ti makamu iti buok mo. Ni ka di Mari Miriam tay violet ti buok na naggapo dito'y parlor shop mo, Luis? Wen, iso, apay ka di. No kasta, adagaya man kwarta na. Ay na, wow! Kaano pa'y anaawanan iti kwarta ni manang Miriam? Kasanumat ana ibagam dayta. Kano nakita ka sagsasangaribo ti linaon ti walit na sika? Nagsweldo siguro anila kay na. Siguro, ano maguray ka? Apa asal sanod-sud, Anya kumapay ngay. Adda sa nga gasot nga utang na kanyak. Ngam aging gaitadi na pa'y binayadan. Ano tinutang na ka? Tinapa, bakla. Ay na, agdiretso kay di balaydan.
Bayada na siguro. Tanakitak met nga nagad-ado ti kwartana. Mare Miriam, umayak man. Mare! Mare! Mabitla ang mare, umayan! Makauray ka kadimat Ay nawaw, di nakbugkawan Mare Miriam. Umay kumutla singiran ti bayad ti tinapa nga inutang mo. Wrong timing ka, Mari Gracia. Nay, anyat kayat mo asawan. Awan kwartak ita, Mare. Ada nga min napatag anang usarak iti kakaysuna a kwartak. Ay nawaw, awan ti kwartam. Ngam nagpakulay ka iti buok mo, Mare. Manulaang matday ta sa nga gasot, Mare. Day tangarod ket, Mare. Sa nga gasot laeng, ngam awan pa'y ti kwartam apagbayad mo. Ay, di nakasta-kasta na si ka, Mari Gracia. Na, siyak pa'y ti pangibagam iti kasta, Mare Miriam. Sika tinakautang, ita, sika pa'y tinaturay. No makapagsao ka, kasla na imas ti tinapangainlakom. Nagapgad tupay. Anyati ko na, Mare. Ulitam man. Tikunak, naapgad tilakom atina pa, Mari Gracia. Naapgad, ngam sindamot. Ay na, Mare, saan man asyak ti ulbudam. Ada ka matgaya man, Ador Lakay. Nasalaw ko ni Mare Gracia dito dalan itay. Dito'y balay tinaggapuan na. Ay, kwa, saan mat, Ador Lakay? Apay ka de. Kunaklakit din dito'y balay tinaggapuan na. Ken kaslad da diyo nagkinawata na, iso nagparta ka magna. Ay nawaw, saan mat Lakay? Nasayat mo't nga ron no kasta. Ay, bakit? Itimplanak man iti kape. Tanay, makakapkapiak. Ay, ariglado, Lakay. Urayan nakbet, ta itimplaan ka. Kumusta ngay Manang Gracia? Binayadan ka din ni Manang Miriam ti utang na? Ay, saan pa'y nga rod bakla? Ay na wow! 100 only? Di na pa'y lainted? Masurunak nga rod kan kwa na. Imbes nga agbayad, nagado pa'y lati ibagbagana. Nagturay day ja Miriam. Ohos! Anya nga iti bagbagana ken ka? Naapgad ka no tilakok at tinapa. Ganun? Dila agbain day ja babae. Ay na, sinong batang mat kumaamanang? Naapgada talaga no utang, kunam kumaa. Ay! Aywanan niya. Apay ajak na panunot ti kasta. Bayam, kastanto man ti bagakkan kwa na, no ulitin naman ang tinaramid na. Ay, mabalin ka diti agsaludsod ken ka, Luis. Anya ti saludsod Manang Miriam? Anya tin marmarites day jay agrasya dito'y salon mo, Awan met. Apay aya. Ay nawaw, di kan aglibak. Nakitak mat nga agsarsarita kayo dito'y idikalman. Ay na, awan ti dakas ngayon marmarites ni Manang Gracia kanya. Naibaga na laeng ti maipapan iti inutang mo at tinapa. Talaga mat day jay agrasya, Pati utang ko, in marmarites na ken ka. Imbag kumamat no saan anaapgat tila ako na atinapa. Ay, naapgad mo't asasawam? Pudno mat anaapgat ti tinapa nga inutang ko ken kwa na. Iswa saan mi asinda. Narigatan, ang mga no isupay ti pakaalaan mi iti sakit mi. Saan mo't anaapgad ti ginatang ko kenkwana? Naapgad siguro no utang. Anay ko? Dayta ti ganabam. Apay na nagtungpa ka. Nalabas mo ti panagniw-ngiwat mo abakla. Ada ka din ni Gracia, Tataduro. Si Kamagaya Miriam. Apay, anya masapul mo. Umay ko kumaitad ti bayad ti tinapa nga inutang ko kenkwana. Nakababain mat piman. Umunag ka. Tasi ka ti mangyawat kenkwana. Ay nawaw, saanan Tataduro. Da kayo latan ti pangitadak. Ang mga no, makadisturbo akpay. Ay, sigurado ka kaday. Ay, tata. Sa maysa. Adamat lang napatagapagnak. Saan amabalin nga agbayagak dito'y ayan niyaw.
Ala. Muntoy nga ruday, tasyak to timangtad ka ni Gracia. Ay, agyaman ako unay tata. Ay, uwan gayam. Pakibagak ka ni Gracia, ano maminsan. Siguraduan na asaan anaapgat titi na pangailakla ko na. Anya. Ay, naimbag ta nakariing kan anak ka. Apay ka di tatang? Binayadan ni Kumarim Miriam, ti utang na. Ay nasaya at mattatang tanalagip na pay. Wanangam kuna na mata, naapgad ka no tilakom at tinapa. Ay nawaw, naibaga na pay latikas na. Ha, talaga mo't aday di at tao ah. Iso lang arudan tinakautang, iso pa'y tinaturay. Kaya na, kuna na, siguraduam to ka na asanton anaapgad dagitilakom at tinapain ton maminsan. Nagadukat nga mo day di at taon. Saan mo't anapgad tilakok at tinapa? Nasakit la siguro tinakam na kanyak. Iso akum komporme manen tilaw lawatin na. Ang, bayamon da dya kumarem. Di mula tadi kaskaso anak kau. No nyaman, ti bagbaga na maipapanken ka. Bayamon. Sikan ti agpakumbaba. Tapno maliklikan ti gulaw anak kau. Tinapa! Tinapayo dita! Ay, dumagas ka man pa'y dito parlor, manang grasya. Apay, anya ti bagam, Luis. Aguri ka. Kaslasan anak naksayan tila ako matinapa. Saan pa'y nga rod? Jak man am mo. Man manumat ng tigumatang kanyak. Amok ti makagapo. Ha? Anya ti am mo. Ibagam man kanyak no anya ti makagapo. Ay, ket no kumkumpormi, tin marmaritis ni Manang Miriam, maipapankan ka. Ay, nawaw. Anya manin ti isyo day di at tao. Ay na, imbagbaga na anaapgad ken narugit tila ako matinapa. Ay, naglukon day di at tao. Ay, day tatipod no. Amumet ni Manang Miriam. Ura iso tinakabasol ket iso tinaturay. O, di lagbabain Talaga nga inuubing ti panunot day di ako marek. Exactly. Para lasang sangagasot nga inutang na, madadalkit din tinasayat alin na ganyo. Ngarod iso pa'y ti addaganas na amang dadael kanyak ket iso lang arudan ti nakabasol. Ay, nawaw. Si Kamat Gaya, Mari Gracia. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan, Miriam. Ay, di ka umasidig kanyak, Mari Gracia. Maysa. Panagkunam ka di, kadyak na amuan nga inmarmarites mo ang naapgad ken narugit tilakok at tinapa, Pudnumat nga ben, anapgad tila ko, Maray. Daytoy ti maibagay ken ka. Anay ko, Mari Gracia. Ibatam ti buok ko, Maray. Napunuan akon ken ka, Miriam. Di nakipungot, Mar. Madadahal ti buok ko. Sapay kagap-gapok lang iti salon ni Luis. Awan bibiyang ko. Saan ko nga'y batang tibuok mo? Aging gaad di ka agsorry kanya. Sorry nga, Mina na. Amok, mapilpilitan ka lang. Saan akas ta ti dumawat iti pamakawan? Si kapay lati makaungat. Ay, nawaw. Hanya nga ruti kayat mo, Maray. Ay, kastoy ka day. Ay, alan na, Maray. Pagawanan na kon. Sorry, kumare. Ikarek. Sana na maulit. Ay, sorry talaga, Maray. Kasta Anya dinandamag ko nagapa kayo kano ni Kumarim Agracia, Miriam. Saan mat adurla kay? Di ka naglibak, tada nakakita kada kayo. Ay, nawaw. Sino man nga tan tinagpulong iti asawak? No apay mat adi mo amuti agbayad iti utang mo. O, makita mo dito na pasamak. Sa nga gasot, di mo pa'y mabayadan. In marmaritis mo pa'y anaapgad ti tinapaala ko na. Kit no sindata mo ti inutang mo tinapa. Ala, huston lakay. Sana bali. Okay kami matan iti kumarek. Siguraduam lang, Miriam, ha? At dalamadamag ko manin, makaraman ka kanya.
Ay na, naimbagman ta nagpakumbaba ni Manang Miriam, Manang Gracia. Rumbang laang, ta iso tinakabasol. Ay, ungayang bakla. Gumatang ka man kit di itilakok at tinapa, tapno maksayan. Gumatangak ang mabalin ka di nga idagas mo iji balay. Ada ni Nanang Ijay. Mabalin manungay tigatangam. Kas itisigo dagad gatangak, Ay nawaw, tibayad na ngay. Asino ti pangalaa? Mapitlaeng, inakalan ti bayad ko, Uray naklabiit dito'y ruwar, Tinapa! Tinapayo dita, kabaranggayan! Ay, gumatangak man itilakom at tinapa, Mari Gracia. Ay nawaw, punak man no kunam anapgad tilakok at tinapa, Mare Miriam. Saan mo't, Mare? Ay, kunkunak lang dayjay. Ay, lakwan nakitin. Tapno maksayan taimot mo. Amangan mo't no utang manan, Mare. Ay, saan ka madanagan, Mare? Saan ko nga utangan? Tadamat pagbayad ko. Nasaya at mat nga rod no kasta, Mare Miriam. Manungay tigatangam. Duamanan? Wen, Mare, tapno sa nga gasot ti bayadak. Ay na, agyaman unay, Mare Miriam. Ay, awan anyaman na, Mare. O ala, agpili ka no anya ti kayat mo, Mare. Ay, nawaw! Nuda tayo tinakabasol, di tayo kumaagbalin anaturay. Adalan tay kit di ti agpakumbaba, tapno nasayaat tintay pa nagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.